Vrelo jeste, ali kako odoleti čarima Bačke ravnice, tamo gde se pletu narodne nošnje sa elegancijom kasačkog topota. Skupilo se u Srbobranu i staro i mlado, željno vrelo kasa. Petrovdan je za koji dan, pa valja, u slavu Boga, juriti kasačkom stazom konjičkog kluba Vranac, za pune oči i dušu veselih bećara. Svoje lipicanske mezince upregao je gospodin Milan Gaković i na teren izveo učesnike trke pod nazivom DO Arizona Tornjoš. U pitanju su grla koje su u karijeri osvojila do 2500 bodova, a među njima 3 favorita: Faraon Stone sa Branom Mukićem, Ben Hit sa Dejanom Katanićem i Lana MK koju vozi Goran Zolniji. Valjalo se izboriti za prvu nagradu. U prvom špuru kasane Arko GB sa Milanom Preradovićem, s polja napada Faraon Stone, iza su Ben Hit i Lana MK. Sada su se svi izvukli osim Ben Hita. Iznutra ka spoljane Arko GB, Faraon Stone, Lana MK. Ubrzava Lana MK sa Zolnijim ove sezone bez plasmana kako u Fliger, tako i u probnom derbiju. Ovo je mala naplata dugova. Lana MK, kći Firson Laveka prva, slede Dijon, Ben Hit pa Faraon Stone. Lana MK u vlasništvu je Animal Trade Racinga, ima 4 lete i iza sebe drugo mesto u Somborskim novinama, kupu i državnom prvenstvu Dvogoraca. Vreme po kilometru minut 20 sekundi. A onda na scenu izlaze grla sa zaradom do 10.500 bodova: Ilija Demek, Aron, Inkvizitor, Patriota, Soraya Speed i posljednji pobednik derbija ABA. Na krug do kraja strahoviti Spiros Mogodekćeri, Baltic Beta i Soraya se Damirom Karanom, iza je Arona, s polja napreduje Inkvizitor. Inkvizitor je prvi šans, nema sumnje, osvojio je pehar grada Sombora, bio najuspešniji u prvom hitu državnog prvenstva za grla od 3 do 15 godina. Prema tome, od njega i Borisa Kečenovića očekuje se završni udar. Soraya Speed, Inkvizitor, ABA, Aron. Soraya Speed, s polja se izvlači Inkvizitor, da li može ABA napasti ili iznutra Aron? Soraya Speed, Inkvizitor, upinje se Soraya sa Karanom, ali nema šta više da čeka Inkvizitor, krenuo je napred, kreće i ABA, ali Inkvizitor, potpuna vladavina situacije. Inkvizitor, ABA, Soraya Speed, Aron. Inkvizitoru baš ide. Cilj je Kopijada, vozač Boris Kečenović. Vreme po kilometru minut 18 sekundi 9 desetinki. A onda, dame i gospodo, trka žena u nadmetnut Cvetni Sokak Srbobran. Debitant Marija Buljovčić sa grlom Silverwood, Leonharta vozi Tijana Križanović, do rivu Melinda Ožvar, Darumadari Stevanka Pivnički, Alonso Ildiko Roža i prvi šans Monika Kečenović na sulkama Kazanove. Stručnjaci kažu, Moniku Kečenović valjalo bi gledati i u trkama u kojima učestvuju naši najbolji vozači. I upravo je to ta školska demonstracija sigurne vožnje, sačekati, onda napasti protivnike i do kraja uvećavati prenost. Idu Monika Kečenović i Kazanova do glatke pobede, iza su Alonso i sa Ildikom Rožom i Darumadari iznutra sa Stevankom Pivnički. Pobednički ples Kazanove i Monike Kečenović počeo subrug, nastavlja lepša polovina. Kazanova, Darumadar, Alonso pa Silverwood. Tako se to radi. Monika Kečenović i Kazanova, šešir dole. A pre Petrovdanske Brg žele domasti i učesnici trke DO Demak Srbobran, njih 9, 6 Italijana, 2 švedska i 1 nemačko grlo. Bio je tu i Tube B, pobednik internacionalne dužijance 2009. Zatim New Start Weiss od Malabar SK Asa i Endless Weiss, nova akvizicija Ace Dimitrijevića i Borisa Kečenovića, no Brni okreni. Najviše se tipovalo na Jarisu Urbi koja upravo preuzima čelo od Ladina i Brane Mukića. Zašto Jarisa? Jednostavno zato što gde god da se pojavi ova Italijanka od Kramer Boje Batoste je retko kad pobeđena, slavila prošle godine u Petrovdanskoj, a ove u nadmetanjima Duško Popo, Borivoje Cocić i memorijalu doktora Lazara Pankovića. I sada je ubedljiva, probaće Vincent iz polja, otpada Ladino, a Boris Kečenović tek pomalo
pominje sjajnu Jarisu i Arisa Urbi Vincenti Jakumholz Paladino. Osmogod Jarisa, minut 17:09, kas onih kojima je pobeda u krvi. A sada spektakl na 1600 metara, 8. izdanje Petrovdanske trke i prvo u kojoj učešće imaju domaća grla sa zaradom od 400 do 1400 bodova, 3 kvalifikacione grupe, a ovo su 12 najboljih. Tokyo Oaks, Donatella Adriano, Aladin, Lazaremka, Maksima, Indraha, Gargamel, Explosive, Banker, Fortistar, Apollon i Hot Chili Pepper. Maksima sa Josipom Milovcem na čelu, iznutra ide Tokyo Oaks sa Zolnejem, s polja Lazaremka i Brana Mukić. Brana Mukić ima zbirku trofeja pobjednika Petrovdanske trke, vozio je isti iz Jereza 2007. i postavio rekord minut 14:04, a onda su usledile dve vezane pobjede sa Velikom Besi 2009. i 2010. Prvi pobjednik bio je Čokito, epizod slavi 2006. Fantastic Lobel 2008. a prošle Jarisa Urbi. Stvorila je razliku Maksima sa Ilovcem, ali kako se bliži kraj, ona se sve više topi pod naletima Tokyo Oaksa. Tokyo Oaks je od Tony Oaksa, ima 3 leta i već pokazuje da je dostojan naslednik, baš kao i njegova sestra Grućone ili brat Jäger Oaks. Zaista Tony Oaks daje odlične izdržljive potomke. Maksima, Tokyo Oaks iza Adriano sa Kečanovićem, ali čini se da će tu i ostati. Maksima u velikom problemu, napada i prestiže Tokyo Oaks. Tokyo Oaks je novi pobjednik Petrovdanske trke, već slavi Goran Zolnej. Tokyo Oaks, druga će biti Maksima, treći Adriano, četvrti Aladin sa Njarijem. Ček na 57.000 dinara primit će porodica Popov. Tokyo Oaks je 8. laureat Petrovdanske trke, minut 17:01 po kilometru. Jedini trogorac među 12 učesnika i upravo on bio je najbolji. Trka se odigrala na našu sreću, na našu ruku dobro. Imali smo konja koji je bio zec, koji je otišao napred, ipak konj više voli malo kad ima nekog ispred sebe. U završnici je pokazao da je nadmoćniji i imao sreće u svakom slučaju. Čini mi se da je dobro zato što je dato šanse domaćim konjima. Ipak su trke koje znače negde nešto svugde u svetu, su trke koje se prave za domaće konje i za domaći uzgoj, a ne za strane konje. Postoje velike trke normalno, ali ono što je kod nas bitno kao ova Petrovdanska trka, to bi trebalo da ostane ovakva tradicija, trče domaći konje. A tradicija nalaže da se posle Srbobrana kasački karavan diljem Vojvodine seli u Despotovo, a zatim u Suboticu na dane Dožijance. Ovde će se ponovo vratiti 9. septembra i ugostiti najbolja grla domaćeg odgoja starosti od 3 do 15 godina. Taman i kad sunce bude bilo milije.